Let's pray. Father, in the mighty name of Jesus, you are the God of this church. You are the God of this ministry. Because you are the God of all believers here on earth. Father, thank you for revealing yourself by your Spirit and our spirit, soul, and body. Thank you, Lord, for showing your power, your life in Christ Jesus by your Spirit. Now, we need more revelation. We need more understanding to operate in our spirit. So thank you for the power and anointing, glory of your Spirit that is now operating and moving in this place. In Jesus' name, amen. Hallelujah. Praise the Lord. Mayata ada tayo manen tatanga Sunday. Mayata da ka. Amen. Okay. So, diretso tayo. Mabanda yung the message. Napalabas na isuro ka na kayo about spiritual birth, spirit of adoption, can baptism, the Holy Spirit. Tata, suro ka na tayo, tay talo nga tukad. Iti spiritual life ti tao. Talo nga la level ti spiritual life. Tapno makita nyo no ayan nyo ijay. Kaya't I encourage you nga mapan kayo ijay mas maymayat. Number 1, dadayhan gamin nga ngay anak in the Spirit. Saan nga nang receive? Iti pa naka-born again. Paban the resurrection ni Jesus, ti awag ti Bible kadakwada natural men. Iti first nga level ti tao ti spiritual. Dadjay ket ti kaya na diyay human wisdom, human ability, human understanding. So hana nga kaya ti supernatural. Natural lang ti kaya na. So kita ang diyay 1 Corinthians chapter 2. Yung basahan tayo man, ijay verse 9, aging gana verse 16, sa tayo adalan. Mapantayo ijay King James Version. Basa? Okay. Mayat di ay. Talaga dahin prepare na ka timang ayat kanya na. Amen? Verse 10. Okay? Okay. Next. Okay. Next. Now we have received not the spirit of the world, but the Spirit which is of God, that we might know the things that are freely given to us. Okay. Which things also we speak, not in the words which might be said
Okay. Okay. Yeah. Okay. Surajay ti basihan tayo tata. Amen? So makita yo jay, umuno na nga talakayan tayo ditoy, the natural man. Verse 14. Dito'y Bible, adati, ibagbaga ni Apostol Paul, nga natural man. Ulitin tayo verse 14. Kita niyo, the natural man, ano mabalin, nga resiben, dagiti, banbanag, nga na espirituan. Amen? Wano ha nakakaya nga resiben, jay aday the Holy Spirit of God. For they are foolishness unto Him. Neither can He know them. Ana kaya nga maamuan or amwen because they are spiritually discerned. Ngati makita yo dyan, the natural man, foolishness, minamaag kanya na the spiritual things. So nga, nuhaan nga na born again, ti maysa nga tao, han na mauawatan ti spiritual things. Ti amuda na laing da. They have religion. The religion could be good. Mabalin nga mayat ti relihiyon da. But saan na mauawatan no anya ti spiritual things? Because the spiritual things, ma-discern lang, babaan ti spiritual nga discernment. Katin natural, men, natural lang ti kaya na. Ano nga kaya ti spiritual things. That's the reason, ano, adat yung umay man dito'y bilang. Kasaan ka pa nga talaga nga na-born again? Ano pa nga inawat? Diya nag-resurrect nga Spirit of Christ nga mang-adapt ken ka nga anak ni Apo Diyos anpay nga na-open ti spiritual eyes mo. So narigat mo maawatan ti spiritual things. So, kailangan nga ma-born again ka. Kailangan ti spiritual birth experience. Naglaka ti ma-born again. Ta-aramid ti Holy Ghost. Tilang aramidam, accept that you are sinner. Kat ni Jesus, tinang bayad ti basol mo. And accept Jesus in your heart by His Spirit through believing and repentance. Amen. No ramidam da jay nga naimpuswan. Maborn again kang maborn again. Han ngagmintis tiyay. So nga da kayo nga ibagbagak, ano minsan awan testimony yo. Wano, di yu pa'y napadasan ti pinmigsa. Kung tira duma, apay nga ibaga-baga yung pinmigsa kayo, kinmapoy kayo, katsyakat, jak napadasan ti pinmigsa,
Kasano nga mapadasam di pinmigsa, di kapay na anak. Nawatan niyo. Iso nga isumit laing. Tibiyag mo manipod idi. Titunay nga ma-born again, adati change. Amen. Taag change sa spirit yonag. Agbalin nga new. Hallelujah. So na jay di ka-importanti na ti born again. Nga da jay ti way nga pumasok ka ijay kingdom of God. Unless a man be born again, he cannot see and enter into the kingdom of God. Makapan ka lang ijay, numay anak ka ijay. Amen? Nung inaanak ka rito Pilipinas, Pilipino ka. Nung inaanak ka ijay Amerika, Amerikano ka. Kurehang nga natangos ti agong mo. Nung inaanak ka ijay heaven, tagalangit ka. Amen? Hallelujah! So, magbaga na ijay John 1:12 and 13. Nga timang receive ka ni Jesus, may anak dahan nga iti, panakay anak tilasag. May anak dati, Spirit of God. Hallelujah! So nga iti nga ma-open, ti panakaawat mo ti spiritual things. So nga dagiti natural man, ure naglalaing dati lubong, handa mauawatan ti spiritual things. Nung maawatan da kuma ti spiritual things, kat isuti usaranda nga solution, mayat kuma. Amen. Ngam kita nyo ti solution ti lubong sa bali. Haan nga na Diyosan. Panay na intauan. Unless lang nga may anak na ti spiritual. So nga dito'y kuma Pilipinas, dito kararag tayo. Nga ma-born again, tita tao dito'y, politician dito'y. Amen. Kita nyo di panang sulsulbar na di problema. Panay natural. No'y alaw da lang kumada kami papastor. Nga da kami ti apan ag-preach dan yaman nga opisina. Almighty change dito'y country tayo nga Pilipinas. Pero da kami ti marireject. Numamingsan sa kami lang nabanglo no pinagkakampin. Ang kita mamingsan kanayon. So nga dumang berbero kanyak tata ta pinagkakampin. Numalpas manen, nakapagan ano? So nagbutos kayo, no anya di ugali na dihan pa nga, kung isukit iti kita nyo hanga day, sinming pat, di pa nagkakampin. Day dati nga nasingpat, iso. Hallelujah! Amen! Okay, apa nga inay na yung uri? Kasabay nga di drugs niya. Praise God. Iti panagpursige ni Presidente. Nga mang wipe out. Iti drugs iti Pilipinas. Pero, ti kayat nang i-wipe out, jagda drugs. Tap numaawan. Ti drugs. Pero nagtagumpay ba? No. Ado tinatay. Pero ado lata ti drugs. Because ti demonyo, ngapkin pa ka na ijay, tihaan nga na wipe out. Ngam ni alaw da lang da kami papastor, jay demonyo ti ma-wipe out. Nakichitinalins kami di
ti government eh. Pero handa tayo nga ikan, ti gundaway. Ti kunari kami di armas tayo nga dito yung gospel. Awang kaya na. Kat manu kada kayo ti drug addict nga dato yan. Nga nag-change. Manu kada kayo ti mananakaw. Nga haanan nga taktakaw. So kaya't nasawan, powerful. Amen. So rajay, kailangan nga dagiti natural man, may anak dati spiritual. Tapno agbalindang spiritual, handa lang nga natural, agbalindang nga supernatural. COVID, kinaya na ba? Mabalin nga kasla, tikunada. Pero, tisaksakit dito Pilipinas, when the whole world, they are still there. Killing people. Kasi naibabagay di Bible. Sino timang wipe out? The gospel of Christ. Pagbigyan. So nga na kararag tayo. Uray ko malang dito Trinidad, Benguet. Pagbigyan da kami papastor. Da kami ti kanda ti lisensya. Kamapan ti opisina. Handa kami nga ibaban. Tahang kami mananakaw. Hanga da kami si tarenda di tadalan. Amen. So handa da kayo dito politician. Mayat no ada kayo. Kasjay, be strong to stand firm. Tidak itu yung spiritual things. Amen. So, the spiritual or natural man, hana maawatan the spiritual things. Hanamot nga ma-receive. So, han nga ma-save. Tati salvation, spiritual. Hallelujah. So nga, bagam na kabay mo. Nuhang ka ba'y born again, maborn again ka. Na-born again ka, share mo. The testimony. Tama born again, dagdangag. Amen? Okay, that's number 1. That's the reason. Kailangan maborn again ti tao. Amen. Number 2, carnal man. The carnal man, so ito ay baby Christian. 1 Corinthians 3, beginning verse 1. 1 to 3. Basa. Sibutan nyo rin. Next. Dito'y carnal. Tidak duma worldly. Tidak duma controlled by your sinful nature. King James, baby Christian. Ti carnal na born again. Pero baby in Christ. Verse 1. Nakita yun eh? Sige.
Ulitan tayo. Yan. Tinaduma ti kunada, ti karnal, hanmanan nga na born again. Na born again. Pero baby. Hallelujah. So nga do ti na born again nga baby. Kat baby nga 10 years old. Na iti madi. Away ti spirit ayagat numayanak ayagat baby, kakasla masaksaklot, no. Pero they are baby in knowledge. Hano ko na nga baby nga kasla, ubing nga masaksaklot. Sabalit ti spiritual. Ngam baby ti knowledge of God. Baby, ijay knowledge na, ijay life na in Christ. Sungahan nga change. Sunganap nuan ti envy, jealousy, division, strife, nyapay? Oh. Verse 3, kita nyo man ti ugali da. So magmamanulang na ito ya. Okay. Envy, strife, divisions, outbursts of wrath, ang painanayon di dyan, pride. Amen. Whew. Tiagbungbungan lata kayakwada, uray born again da, jay sinful nature. So nga do di born again nga siya eh. Uray na bayag na nga born again. Ado lata ka gurgura da nga tao. Uray na ibaga nga we have the love of God. Ada pa kagurgura the love of God? Ti kagurgura na last. Amen. Agbinosor lagi dyan. Pero awang kagurgura ti love of God nga tao. So nga ada kagurgurang nga tao, haan nga love day, baby ka, ijay love of God. Kat nakagurgurang karkaron ni asawang balang, karkaron, love your wife. Amen. Love the brethren. Believer. So nga jay ko, i-check the jay life ko in Christ. Basta da kagurgurak in the mighty name of Jesus. Han nga life of Christ na ito eh. Kaya tao ibagbagak. So nga no tao, love your enemies. Ayo bang i-apply diyan? Minisuotan na kayo, love your enemies. Bagada nga, Satanas ka, love your enemies. Ang kaya ni Satanas, timang ayat te kabusor man. Are you getting something? Isu nga, like the carnality, adura ito yung church. Pero nalakamot kat ngag-overcome. Isu nga rin isursurok, tibiyag mo ni Jesus. Kat no ni Jesus ngamin ni biyag mo, His love is your life. His humility is your humility. Isu nga ada ugalim nga rumrumwar, i-check mo lang dahi. Is this
the life of Christ? So nga, dahil na ibagabak na balpalabas, uray kinarawat ikuriktar the life of Christ. Kaya kanuna, ti apan na birbirbirukan, nga no ada partikat, puti anos na nga agpila. Itod daw mo lang, may sangat taba, santo. Agkalkalingutan ka ti pila. Katawa na din, nagpartida dito yun, ha? Agpartida no adibay. Kitam ti pila, yung gana tao. Katitod damat lang, may sangat taba. Umanang ang kalkaling utam dita. Is this the life of Christ? Kung naman, nakipilpila nga ta ni Jesus dito'y. Oh my God. Iso nga dagidjay ti mang correct, mang check. Hallelujah. Iso nga, nung nakita mo nga hang life of Christ, alam ni Jesus ti life ko. Control ti appetite ko. Jesus ang kanarawat nga da kanyak. Ang ka makipipila ti duwa lang nga taba. Kamo saksakta na. I-explain ko ti carnality. Hallelujah. Nagaduti makan. Carnality. Envy. Jealousy. Kitam na dati dalugan na mamayat. Mapapal ka. Envy. Carnality niya. Praise the Lord ka. Praise God. Tamayat tilugan na rin ito kapsat. Mabalin mo nga inayong king kabanaw naman. Ikampay, o Diyos. Namdaan dakmat nga liplipatan. Kasjay ang hanga na jay. Ay, apupiman na ito'y. Maawan ko man jay lugan na tawag. Padpada kami. Carnality na ita. That is envy. So malalay ho. Amo yung gabi no ma-overcome tayo rito carnality ketrumwaran the spiritual nga life tayo in Christ isu timang improve iti biyag tayo dito yung earth ingganan to ti masakbayan no ma-i-apply mo nga maawanan ti apal mo kenda dumapay ma-overcome mo na gidjay. Rumwaran da jay, mang-bless kan. Amen. Uray kabusor mo, i-bless mo, i-jay kan nga breakthrough. So nga uray bagabagam nga life of Christ, nuhan pa'y nga rumrumwar, kita am de rumrumwar, no sinful nature, carnality diyay. Amen. Irritable carnality. Nalaka ka mairita. Iso nga love, ti ayat hanga nalaka mairita. Ti ayat hana pagragsakan ti wrong. Ti ayat awan ipun-pun na nga sakit tinakam. Im-impun, di Ilocano nga sino kataklang, ti ipun-pun nga sakit tinakam. So ano, adadagay dyan sama ko na, ti life mi pa di dyan ni Pastor Romy, life of Christ. Be sure. Be sure nga iso ti life mo. Kasi no, han may parwar di dahil kada kay di carnality,
Pati siyak nga preach. Parparigatan na So nga, tikas na kamangpakan, gatas. Kitaan nyo kali, ni Paul, unanay jay, verse 2, tipakan na palang kadagito'y karnal, milk. I have fed you with milk, and not with meat. For hitherto, you were not able to bear it. Hanyo pa'y nga kaya, nga maawatan, nga kargaan, dadyay karni nga teaching. Awan man ang titulang ang nga teaching dito ya. Ano ti kinorkorektar ko pa pastor dito eh. Taka, pas seminar kami, siyak pa'y tulang nga talaga pa'y di pangan ko. Ni, barbaro mo tayo awan nabasak nga pakanan daw titulang ti Christian, milk and meat, tiada. Awan titulang. So, sursuron ko nung kami sa narigat ti masaktan eh. Dumangan kami, nang kita mi jay, kapsat, apakanon titulang ti Christian. Asumot ti amok ang mga titulang. Tunawan mahigilap na nga birds. Ay, wala ya. Karni ko na kumain. Wen. So tipakan ko kumakada kayo, karni. Pero no makita nga karnal, gatas manen. Apay nga gatas? Hana nga mo ti mangalngal eh. Ha? Baby nga rod. Sungahan nga makangangalngal. So na ipakitam da spiritual nga life na in Christ. Han nga matake. Till life mo kat love. Love your enemies. Hanggang gimulmula ti sakit tinakam. Han nga matake di ay. Because saan nga believe. Isuna nga napno isuna ti love of God. Pero aday Romans 5 verse 5, ti Christian nga nang receive ti Holy Ghost, napno ti pusom ti love of God. You have that love already. Gamnuhan mamatake di ay, so nga ibiro-birok mi. Tapno maalun-un mo. Nubulalo ko ang mi. Hingga nang sabawom kat na inayonan. So nga tikasan, di bang pakan, tikakasay, lugaw. Peace ipis iten na. Tidaduba pa'y ngal-ngalun da, sada ited. Kaya po, gasam na yan. Santo bakit piman na yan ng kasyay? Madmadi, parigatan nyo ti pastor. No carnality, ti parparwar tayo. Amen! So, tika sana gamin, receive the word with meekness. James 1, verse 21. Basa. Receive with meekness. Kinaima. The word of God. So nga dito, baga-baga, receive, receive, receive. Kusaran dito, BRM, believe, receive, meditate, believe, receive, meditate. No naibaga nga,
Nakipagtawid ka kini Jesus, ti amin, nga day ti ama. Natawid mo ti biyag na. Natawid mo ti kingdom na. Natawid mo ti laing na. Natawid mo ti sanikwana. Believe. Receive. Tayjay ka nga dumakkel. Ijay nga marinyo ti kararwam. So nga apay nga awan ti renewing ti naduma. Handa nga receive. Tamabuteng da nga receive. Ijay word. Kasi kasmarigan, napnuan katigura niya. Kat naibagak liyay. Ada lumablaban gamin nga natural nga kapanpanunutan, your reasoning. Kasano nga ibagak nga napnuanak ti ayat, ininto nga napnuanak ti gura, di pa aglang sutak. Dati ti kanayon dang isungbat kanek. Ulitak, ti bagbagam nga biyag mo, nga napnuan gura, patay diyay. Naggapukin ni Satan, sinful nature riyay. That's not the truth. Han nga isu ti katotohanan. Mabaling ako na tayo, it is a fact. Nga adagura kanyak. Apay nga ibagak. Nga ada itayat manen. Ti truth. Tinareceive mo ni Jesus. Ni Jesus. Nga ada di unag mo. Ayat. Truth di ay nga mang set free. Nga mang change ti sinful nature. Sinful nature di adagura na. Saan mo nga life di jay in Christ? So reject it, renounce it. Ti receive mo jay truth. Amen. Hallelujah. Kasla nga di bagabaga ka niya. Apa nga ibaga tayo nga we are blessed. We are rich. We are millionaire. Kat kikitam nga awan ibubulsam, 1 million mo, di pa aglung langsut ka. Haan nga langsut di ay, because the truth is, naianak ka iti Diyos. Ada ikiklaim mo nga spiritual life mo, nga sabali, ijay physical nga naianakam. Kat no, naturod ka mang bilibijay, ag-change ka. Amen. Kasi lang mo. Sika di parasem. Kagurguram ni asawa, nalakamasaktan. I love my wife. No, lalaki ka. I love my husband. Amen. Yung kaya di punti kayo, meditate ka, meditate. Noy ayatek, dagitoy nga mula, karkaro ni asawa. Umay, ti revelation maramdamay dyan. Hallelujah, dadya da ibagabagak. Receive. No i-receive mo, sada ka isalakan. No i-receive mo dyan love, sada ka isalakan di gura. No i-receive mo dyan help, sada ka isalakan dyan sakit. Receive mo lang di ay, kita anda ka na. No symptoms, medyo makita ka dyan bagike. Dati negative. But the truth is, Jesus is health within me. So na dyan lata, iti enak ibagabagay dyan sarilik. So nga ura kaslahan ko kaya, sige tayo. Amen. Hallelujah. Kasjay,
ti panpanawa na jay carnality. So ngay bagam, panawam jay carnality. Sige, isariling pa'y pangibagam. Panawam jay carnality. Amen. Nukas jay ko tayo kumaamin. Ay, naglaka. Basit lang worship tayo. Ag-move niya po Diyos. Wala ta panay spiritual tag worship. Awan na agin nga to ti ima na. Tuno nakita na dyan nakautang kat. Uno dyan papautang nga nagsingir kat. No kumamot na nakat. Napabayadan na talaga mo lang Kristiyano. Ay, apay nga utang ka sa may bagahan napabayadan. Bayam niya po Diyos. So nga panawan tayo di. Ti carnal, born again, pero kasalamat lang unbeliever. Ano ti kakasta? Apo, ngamaangkada tayo kuma. We have the life of Christ. Believe in Him. Last, subli tayo. 1 Corinthians chapter 2. Verse 15 and 16. Spiritual. Okay? Ti maka-evaluate ti amin nga banag ket nagi spiritual man. Sige, NLT. Those who are spiritual can evaluate all things, but we themselves cannot be evaluated by others. You see? Last verse. For we know the Lord's thoughts, who knows not things we do, but we understand these things, for we have the mind of Christ. Kitaan nyo, the spiritual man, ada kadakwada ti mind of Christ. Kaya nga evaluaten dagiti banbanag. Dati na idumaan ti spiritual man. The mind of Christ ti usaranda. It's no longer I that liveth, but Christ liveth in me. For me to live is Christ, and to die is gain. Amen. That is spiritual man. Ma-discern na dyan life na in Christ. Ma-discern na dyan mind of Christ. Ti mind of Christ, kunak man na, mapantayo ti prosperity. At dapat ti mind ni Jesus, kakakaasi. So nga na kayo nga, panupanunot nga kakaasi kayo, nga awanan kayo, that's not the mind of Christ. You are in carnality. Oh, rebuke na yan Pero rebukean tayo sa sinful nature. In arko-arkos ni Satanas dayta. Ta isot bilibem. So nga, kinarga-karga ni Satanas. Ti borluloy. Ti biyag ti tatao. Ti ululay. Mo ti borluloy. RRT. Ha? Pero, no may kagani Jesus, that's the real thing. Amen. Interesado kayo ba? Ti spiritual life? Daytoy iti ayan ti manifestation iti tunay nga power of Christ's life. So, nagbibiyag yun daytoy agapitan. Grace upon grace. Grace dyan na-receive mo, nagbunga dyan grace, agapit manan. So nga patong-patongan
ti aramidon aking ka. Woo! Dagiti basol nga dagiti nga mangkon kontrol, parasad na kay kontrol. Para sa inyo gamin nga turudan nga biliban nga ni Jesus is your holiness and righteousness of your life, of your body, of your soul, and accept it. Tainawat yung mata na da ni Jesus, no born again kayo. So sino nga ni Jesus siya uneg? He is righteous Lord. So adan ni siya uneg. Adan ni siya tulang mo. So this hand is righteous. Meditate mo na dyan. Madamdam ha, madina tagtakaw. Madamdam ha, madina tagsugal. Tamakita ng holy hands gayam na to'y. So ano, lift up your holy hands. No kunan dia gilid, kay tayag ka ata, you know. Nga nagbalin nga holy jay imam, gapo jay Holy Spirit, nga nagbabalay. So nga dutihan makaitatayag ti ima naman yun. Tahanda nga mo dagiti nga teaching. So nga handa makawo-worship. Hana ka may karkari. So nga tiurayan na kakararag. Diyan. Apo Diyos, ang kami may karkari. Ado ti madmadi nga aramid ni. Ngam salamat. Tauray madmadi kami. Ay ayatum na kami. Dayta. Un apo. Apo umagri. Agpaiso deta. Nga may dagdayaw kalata, ang kalata maikarkari. Tapno maikari ka, accept the grace. Parabor ni Jesus to change you. Amen. Thank you, Jesus. Kung nakpaadi. Tanagbalin nga righteous and holy ito nga ima. Gapukin ka because of your blood, because of your name. Agpaisuhang kami may karkari, ngam di sinumur ka kada kami, inaramid mo da kami may kari. Maray dayaw ka. Amen. So, anya diferensyate. In-claim ko pa'y. Child life ko in Christ. Tidak duma kada kayo, takrot. Ngamang bilid. Kamno dito'y pailubong, naturod kayo. Naturod ka makisinong bati presyo. Naturod kayo dito ruwar. Ti pagturodan niyo, be bold and be strong, for the Lord is with you. Amen! Sumapan tayo nga mapan. Ito is spiritual level. Spiritual man. Amen! Dinaborn na gin tayo, pinanawan tayo dyan natural. Tatamanan, panawan tayo dyan carnality. Tamapan tayo ti spiritual man. Supernatural life. Tumakdar tayo. Hallelujah. Let's worship the Lord. Amen. Woo! Sige, habang ag-worship tayo, check yung ag-receive. Dagijay, mangbadbadar ka na kayo, nga sinful nature, resist it, accept your life in Christ, i-apply you ni Jesus and your spirit, soul, and body. Ngayon, kantaan tayo pa iti may isang kanta. Hallelujah. Your love is to me. Your love is to me. Come on. Like an overflowing stream,
out, Lord. Reaching out, Lord. Lord, I am your love. Yes, I am your love. I am your love to overcome. Lord, I am your love. Yes, I am your love. I am your love to overcome. Your life is to me like an overflowing stream. Your life is to me like an overflowing stream, reaching out, Lord, reaching out, Lord. Lord, I have your life. Yes, I am your life. I am your life to overcome. Lord, I am your life. Yes, I am your life. I am your life to overcome. Lord, I am your life. Yes, I am your life. I am your life to overcome. Amen. I Have your life to overcome. Yes, Jesus. I have your life to overcome. You're our everything. Yes, Lord Jesus. Our peace, our Yes. joy, our blessing, our health, our righteousness, Yes. holiness, Yes, amen. our strength, Yes, Lord. our love. Amen, amen, yes. Jesus, you are within us Yes. to impart this life for us to overcome the world. Yes, yes. So thank you, Lord Jesus, nga maka-overcome kami. Amen. Babayan ti panang believe, panang receive me, panang meditate me. Andalala. Iti na ito nga truth. So amin in my, Thank you, iti na ito yung agsapa. I-reveal mo na gitoy. May spiritual level. Makasasaad mikin ka. Yes, yes, yes. I-reveal mo nga they are righteous. Yes. They are holy. Yes, amen. I-reveal mo nga they are blessed. Yes, yes, we are blessed, Jesus. I-reveal mo Thank you, we are blessed. nga sikatil life kada kami. Yes, Kat maka-overcome. yes, you're alive. Dagito'y kakabsat. Kati ang niyaman, naggalot the enemy. Yes, yes. Kat yes. ma-break its life, spirit, soul, and body. And even material things, financial, kapag kakailangan na. Yes. Father, we believe nga amin nga kalaban inabak till life ni Jesus. Yes, amen, amen, amen. So nga dito'y kami matngagbalin nga victorious and prosper. Thank you, Jesus. So I commit these people unto you. I believe nga inyag mo isuda dito'y tapno ma-receive na dagito'y nga revelation nga mang change iti panang kita ray di biyag panang kita ray di future tapno may kadakwada dagijay nga design purpose mo Yes, yes, kadakwada in Christ before amen. the foundation of the world.
Thank you, Jesus. So thank you. Thank Nga amin na ito nga nang receive iti message, Thank you, iti writing agsapa, may apply na ito. Yes, In amen. Jesus' name, Amen, Amen. amen, amen. Amen. Hallelujah. Thank you, Lord.